je yagiye ku butegetsi je mvutse twe tumaze gutwagwa na president banga ibaze ubujyaje ngaho ushaka kuyumvira ukavuga ati kujya hari umubujyaje none manda nirahe weye yanze kera none kweri kitwebwe hatwaye ba domicier baba voilà kweri kabo bose batwaye yabuyo yangi kuva kuri buyo baguma batwara mugabo batwagwa erega mababu ikanapfa reka abandi baharagiye inkono mbi kweri niziva mu nkono ibaze kuva je mvutse atwara uyu umwe urumva ego mu gihe twe tumaze gutwagwamo n'abaperezida numva abarundi nibaca ubwenge twe barabisanya bazi iryo zina ryenyeje rirangiye ego vraiment abanyarwanda bashatse kwica Cyprien Ntaryamira wacu usanga bari kumwe na perezida wabo muri systeme baca barajaniranye abanyarwanda urumva mane hari umuperezida ajya ku butegetsi akabajegeza ko abanyarwanda mani bani ari ngihageza abarundi kuva kera. What's up guys, mumeze mutereka nizere ko mumeze neza aho muri hose. Abari mu Rwanda, abakunzi banjye bari hanze y'u Rwanda, bari muri Amerika, Canada, Europe muri rusange ndetse n'ibindi bihugu bya Africa, East Africa, West Africa, nizere ko mumeze neza. So abantu bose rero mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabashuje cyane, murakaze neza nanone hano kuri Magnificat TV show channel yanyu ya uyu munsi rero ngarutse hano kugira ngo mpereze gasopo ya nyuma abarundi hari video maze imisi mbona abarundi bivugisha ngo u Rwanda rwabonye independence ngo kubera igihugu cy'u Burundi, which is not true. Ntago ari byo, u Rwanda ntago rwigeze rubona independence kubera igihugu cy'u Burundi. So ndagira ngo muri iyi video basobanurire uburyo u Rwanda rwabonye independence, hanyuma ariko nongera no kwihanangiriza abarundi. Hari umukobwa ubushize navuga ngo nakana, ariko abantu benshi bakomeje bambwira ati Magnifi, uyu muntu wita kana urabona ari akana, ahubwo kubona ari umukecuru washizemo n'amaso yahenengeye kubera gukura cyane no gukura atabona bimutunga bihagije. So ndabizi rero mfite inshuti nyinshi z'abarundi b'umutima babana beza, ariko uyu nguyu we rwose sinzi ikibazo cyo mu mitekerereze y'ubanza akeneye nk'umuntu umukansolinga. So uyu mukobwa rero yitwa Ndera Alu, nje kumwihanangiza bwa mbere n'ubwa nyuma. Oya ariko si ubwa nyuma, igihe cyose uzaza ushaka kuvuga nabi igihugu cyanjye turahari kugira ngo tugusubize nk'abanyarwanda. So ndabona n'uyu muhungu sinzi nimba ngo yitwa Nde nimba ari ibiki, nimba ngo ari yitwa Nde, koresha umwa sinibuka ikizina cy'uyu uyu muhungu. Hanyuma nkuko mwabivuze muri video ngo ni umusazi, nkuko babivuze ngo ni umusazi, ngo agiye kwakira umusazi. Nibyo ari kuvuga nabonye akenshi birimo ubusazi kubera ko ntekereza ko ibintu ari kuvuga ntago yabanjije byibuza no gukora research cyangwa se ngo abaze abakuru nimbi wabo habaye abantu bazi amateka. Wagakwiye kuba babanjije kubaza ukamenya koko impamvu perezida w'igihugu cyacu akituyoboye. Of course we are Kagame's generations, kubera ko perezida wacu turi proud yiwe. Iyo
nta muntu wifuza guhora mu rugo rwiwe ateka ibiryo bibishye, sibyo? Rero iyo ubona mu rugo rwawe hari ibiryo byiza, ntabwo wateka ibibi ubona ibiryo byiza, sibyo? bivuze ngo rero kuba perezida wacu atuyoboye niyo ahubwo Imana imwongeze, yaba byashobokaga Imana imuhe nk'imyaka 500 kuri iyi si akomeza tuyobore, kubera ko twararyohewe, abanyarwanda twararyohewe uburyo atuyoboyemo. Hamwe ngo mwirirwa ngo igihugu cyanyu kimaze kuyoborwa n'abaperezida bangahe, ni benshi cyane sinibuka n'umubare, ariko nyine hari iyo mpamvu, kubera ko n'ubu ngubu uri hose nk'izi mpunzi bano bana bishuti zanjye b'abarundi kazi n'abarundi baba muri uyu mujyi wacu, kubera iki bahari? Baje kubera iki? Kubera ubuhunzi. Sinzi iyo miyoborere yanyu muba muvuga ngo ni myiza, yewe ariko njyewe iyi ikintu kibishye nta nubwo cyaguma mu matama yanjye. Bivuze ngo rero abanyarwanda turaryohewe pe, turaryohewe rwose, kandi murabibona, n'abataremera bazemera, kandi birigaragaza, sina ngombwa ngo tuvuge, kuko ibikorwa byose tuvuga bike ibikorwa bikivugira. Murabyumva neza? Kubera ko iyo umuntu ayobowe neza, iyo umuntu afite igihugu gifite umutekano, biranigaragaza. Twebwe twariteteye turashishe, tumeze neza, turasa neza. Barundi mwe, kuko ubushize baravuze ngo DJ Ira ngo yabonye ubwene gihugu, abarundi ntambara muraziremesha, ariko mfite inshuti nyinshi z'abarundi kazi nazo zavuze ati natwe rwose u Rwanda rutugire neza, rwaduhereza ubwene gihugu, kubera ko igihugu cy'u Rwanda twabonye ko ari igihugu cyiza, igihugu kiyobowe neza, cyakira buri muntu wese nk'umuntu, kikamuha uburenganzira bwe agomba, sibyo? Rero ahubwo n'abataremera muzemera namwe. Perezida wacu Imana ikomeze imuhereze imbaraga nyinshi, muhereze ubushobozi bwose, akomeza twiyoborere, dukomeze twitetere, twinjoyinge mu gihugu cyiza. Iki nicyo gihugu ahubwo cyiza cy'isezerano, Mana yanjye. Iki ni igihugu cyiza, Mana yanjye. Hari igihe rimwe na rimwe njya ntekereza nkavuga ati ngo nje muri Amerika n'ahandi, ariko iyo ntekereje ko u Rwanda rwacu dufite Kagame, ntago nagenda, niyo nagenda najya ngenda umunota umwe, iminsi mikeya nkongera nkigarukira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Mana we, ese ubu murumva mumeze mute kuba mudafite Kagame? Hari umwana yigeze kuvuga ngo ese ngo kubera iki, akoye n'umwana ukiri mutoya, ngo Kagame wo mu Burundi yitwa ngake. Kubera iki? Umwana nyine yarazi ko umuntu w'umuyobozi wese agomba kwitwa Kagame. Ariko mbabwira, yaba mwari mufite Kagame, nta nubwo mwaba mumeze gutyo, n'uburyo mugaragara byahita bihinduka, kubera ko iyo umuntu afite amahoro aragiye akabyibuha, nta naho umutima mubi wava. Ubusa umutima mubi wava hehe koko? Turatese perezida wacu rwose, turagukunda nkuko duhora tubikubwira. Imana ikomeze guhereza imigisha myinshi, Imana ihore iguha amahirwe menshi, abantu bawe, twebwe abanyarwanda tukuri inyuma. Imana ikomeze duhe umugisha, dukore, duteze imbere igihugu cyacu. Hanyuma abangaba birirwa baza bavuga nonsense ahangaha, yes muzabibona,
muzabibona ko turi igihugu cyiza, igihugu cy'umugisha. So ndagira ngo rero mbanze mbabwire uburyo u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabonye independence. Don't ntumujye kure muze. Ariko guys, ndongera kubibutsa, niba utarakora subscribe hano kuri Magnificat, please subscribe to my channels kugira ngo ujye ubona video yose tubashije gushyira hano kuri Magnificat TV show. Guys, turabakunda cyane. Ukunda u Rwanda nzamukunda. U Rwanda ntirwabonye ubwigenge kubera u Burundi. Barundi mwumve, u Rwanda ntirwabonye ubwigenge, ntabwo rwabonye independence kubera u Burundi. Nubwo ibihugu byombi byahoze bikoronijwe n'Ubudage, hanyuma bikaza gushyirwa mu maboko y'Ububiligi nyuma y'intambara ya mbere y'isi, buri gihugu cyanyuze mu nzira yacyo y'ubwigenge. Mu mateka, u Rwanda n'u Burundi byari bihuriye mu gice cyiswe Territoire du Rwanda Urundi, kikaba cyari kimwe mu bice byashyizwe munsi y'ubuyobozi bw'Ababiligi nk'icyahoze ari koloni y'Ubudage. Ariko ubwo ibihugu byari bitangiye kwigenga mu myaka y'igihumbi 1960, buri kimwe cyabonye ubwigenge kigenewe. Muri kubyumva? U Rwanda rwabonye ubwigenge ku ya mbere Nyakanga 1962, nyuma y'impinduka zabaye mu 1959, aho ubutegetsi bwari bushingiye ku bwami bwasenywe hagashingwa republic cyangwa se repubulika. Uburundi nabwo bwabonye ubwigenge ku wa mbere Nyakanga 1962, ariko bwakomeje kuba ubwami kugeza mu 1966 ubwo bwahindukaga repubulika. Murumva ko Burundi bwahindutse repubulika muri uwo mwaka w'1966, u Rwanda rwo rugahita ruva ku ngoma ya cyami mu 1962. Ubwigenge bw'u Rwanda bwari bushingiye ku bibazo by'imiyoborere y'imbere mu gihugu n'uruhare rw'Ababiligi mu guhindura ubutegetsi, aho bashyigikiye impinduka zaganishije ku guhirika ubwami. Ibi ntaho bihuriye no kuba Burundi bwabonye ubwigenge, kuko nubwo byabaye ku munsi umwe, byari ibyemezo bitandukanye bifashwe ku rwego mpuzamahanga. Abarundi rero nicyo muza mukitiranya mukavuga ngo ubwo u Rwanda rwabonye independence kubera Burundi. No. Ariko buriya hari ikintu mutazi. Uzi ko buriya niyo bikomeza kuvuga ngo Rwanda Urundi. Ni ukuvuga ngo Uburundi ni urundi Rwanda. Cyangwa se bakaba ngo niyo bavuga urundi Rwanda cyangwa se ukavuga Rwanda Urundi, murumva ko n'ubundi already turabafite pe. Rero u Rwanda ni bakuru banyu, Abarundi murabuzukuru b'u Rwanda, mujye mutuza ahubwo mutwigireho iterambere. Murabyumva neza? Baru n'abandi bose bavuga nonsense, mujye mubanza musoma amateka neza. Thank you guys. Subscribe to my channels. Niba wakunze video sharing igere ku bantu benshi. We love you so much. Keep in touch. Mani n'abafundi b'Abarundi nibo bantu bonyene bubaka. Yavuze ati kuva ku ntwaro ya cami twamye tubasinda, none ubu babaje kudutsinda gute? Erega
gute bigenze gute Pasiteri Habyarimana mu perezida